Makgolokgolo a badira moepong bao ba dirang kwa Impala Platinum ba ne ba kgobokane kwa ntle ga shaft ya ntlha ya moepo jaaka go tsweletse go lwelwa maloko. Ba ka ya fa mokgatlho wa AMCU o sa ba letlelele go ka tsena ka moepo gonne e le maloko a mokgatlho wa NUMSA. Ga mosebetsi a tsena ka gare e le mosebetsi wa leloko la NUMSA o tshwanetse a saene kontraka ya AMCU. Basebetsi ba ba emeng fa ba pelo di botlhoko ga ba gola ka ntlha ya AMCU go saena di stop order tse re sa itse di tswa kae. Ditlhokoti di tswetse batho ba mmaene ba bereka ba ikuela go bathapi go duela megolo ya bona e saletseng kwa morago ka ona ge kopa dituelo tsa ona tsa di sebediseng tsa kgwedi tse ngata ga re na taba le tsona di tla bona ke mokgatlo wa rona wa NUMSA oba gona mokgatlo wa rona go kgedileng ke NUMSA inyanga iphelile khange basinike nalo mali kunabantu endibavela ubuhlungu abatyi treatment kodwa namhlanje abanakutya abana nix Khabagare Impala Platinum ya re ile ka go ka rarabolla bothata jono. It's an unprotected work stoppage, and the normal procedure is no work, no pay, and that's why it's very important that we try and resolve this as soon as possible. We are in a meeting with AMCU, which is the majority union, and our worker representatives at the mine. NUMSA le yona ya re ikgolagantse le botsamaisi ka ga morero yono. Maiteko a go utlwa tsibugo go tswa kwa AMCU a iteile sefolletse. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Rustenburg.